Chanéal mór an Illanin cho enamo brúsin Ilan seo. Agus ha féil there's a demand for, ha féil ernstú had I dhéanú in seo ans gach cearn gentúil. Every corner of the world, gach cearn gentúil. Stú vías all like féisian agus féilian an an tehan ásta, agus an an dachian ans gach scíide. Agus sé an rút sin ha torst clú stú in Ilein háníte seo go arahóran. Bhfuil bechcacha tást, nuair a réas mí tro chuid gin a henam an áte be isacet san spot. Arst vic, arst na hoa, bo a mór, cilia chuman, siug, saun in íre gorman jóra hami. Jo oran nam bech céin, horaf súl na fachlan. Ach, chanaun of rian oran na hanig mi seo. Gejerve, chanaun. Seo in Chillan alapnach an te vil in aarvas moe, je hehen stalle. Agus ha Uisge-beatha in Ilein animal zijn blas na mánach, the taste of peat, blas na mánach wie var mach na brache, single malt whisky, mach na brache. In tuddese geta, ganeer mi zijn skriepegal chimichel en tehen stalle, saun ha mi het al raunschig a fjogig sjaun glechkien. Oh, Linjef, ha Uisge-beatha wie gemoor na farst je goelter en geel. Ha liste, als een achtler animal ik edgerst dwelly, ha zo nog ik keer dramichen. Ik begoor ik al fuse must be het de lichtje iche se watin. In ver camera ha kan round toch ik. Zijn achtler. Gaan nou aan een gariru. Na gaan? Nee. Thank toch jalaf. Thank goodness. Thank toch jalaf. Ha seoirse de Uisge-beatha úr achcha in seo a ha sin agus úr ag an naam. Mar a hiilú am thug sin bí I gcaiar. Ha sin siad an Leslie McGeechy a bhí an luib grúteach san Ileán fat bhliainiche. Leslie, can you tell me about this unusual way of making whiskey? Yes, it's something that's fairly new to us. We started doing it in 2017. It is a mix of Islay's first rye whiskey. We're currently using 55% Islay grown rye and 45% Islay grown barley. I wonder, is it an easy thing to do to just add some rye in? It's really not an easy thing to do. So rye as a grain doesn't work in the same way as barley. So it doesn't break down in the same way during the mashing process. So the Islay barley that we add in to the rye is incredibly important for that conversion of starch to sugar. But I think the best thing we should do is really have a dram so you can try it for yourself. Can we do that now? Absolutely. Clever. We have a little look at colour. Little nose of the smell. To launch, Calum. To launch. Sin clever. Sgenial. Ik vind me bek aan de waarde, dus een weekendje. Chanéal mi ach y taring asef. Ach, ha iangentach gyfil yn gniafach y sio y chilich gyclechgych ar sinseren, agus ec yn naam gyfil e cwrri so hesfach. Gytig yn ffaith sy'n tyliog uasglian mar sio sy'n aumri chech. In the future, sy'n aumri chech. Is nach likke les ikkel, noin je schikkel, wie orn ron a hulle aardige hik. Maar hou etter daar weg? Wel, je barrel, fakkel ille zijn berg. Barrel. Agus, met de hele kindjach mee in Rutteken. Well, hou etter daar barrel. Between two opinions or in two minds. Etter daar barrel. Barrel? Barrelje. Zo'n in ieder niche, checken we me etter immig barrelje. Ik begoor gara. Wacht wie geens. Kan je zo maar zo'n maglaantje. Weet je?